ये रोड तो मेघालय होगा वो माइके बिसम सालेगा এই কেনেকে ৰাস্তা আছিল আগতে আমি বনাইছে বস্তিৰ মানুহবিলাক আপটো আমাৰ বিঅপি আমাৰ ঠিকে আছে এইটো বৰ্ডাৰ এইটো মানে মেঘালয় এইটো অসম আৰু এইফালে মেঘালয় ডিপুদা বজাৰখনৰ কথা আমি ৰাস্তা সৰু ৰাস্তাটো আমি বছৰ বছৰে বস্তিৰ মানুহবিলাক ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি কিনে ডাঙৰ কৰি দিছে তাৰপিছত আৰু এইটো ৰাইট Kipat garo ki basyang hai kithan pilang kata ban mai khuli kilabitar ahlor ka jingthmu pinbet puat hapleng ki he sarkar na Meghalaya ban Assam katai ka jingbitar jongki kelaja hadin bekinong mikmat na Assam ki alai ban kedau ban thmu ban penhap sha Assam ya ki ba ki jaka ki badan hakatai kathan Siliang serok pun diberi jami di kantor Siliang serok tambut baru diberi jami badan Kemudian kita kisah lagi IP ngati bahan mat kemudian register kemudian jadi dengan sekian menopok misalnya kemudian orang yang kita besi Siliang serok pendek nak Assam Indonesia tapi semua hun nem kat kum gajing awan jing keren joki mentra jongki ni ki badon hane pok komiti ini tingin hun la dagin orang kita besi Siliang serok pendek nak sama kailan Indonesia mat diberi betul serok pendek dari mana apa kaya pendek ban orang pendek ban dekat kum gajing kam jongki ti ki beri bahasa Siliang bagam ki dekat Assam hato ka di gajing sya kata kadang ni kejaga Siliang sini kadai ke jaga Assam tanpa kedon ke Assam tak ni kalian dekat ik thara ka kasur ka jongpi kum ki nok song snong so jom senang tak gaji sak dan sini jam majoriti jom pai ba ni kat nang no pai ba uhun sa Assam ne uhun man sa ni kala dai man sini ka to kan majoriti jom pai ba ले लिया स्टे ऑर्डर का बाद में हाई कोर्ट में केस चलता है हम लोग को इंटरिम ऑर्डर दे दिया इंटरिम ऑर्डर करने के बाद में हम लोग आदमी मनी से भी उधर माटी दे सकता है नहीं तो हम आदमी मनी से ना बस्ती का आदमी मनी से आसाम का पुलिस पूरा गवर्नमेंट में आता है मजिस्ट्रेट डीसी इधर में हम लोग का डेबियट में आता है लेकिन हम हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इंटरिम ऑर्डर उसको देखाने से वो लोग